ewo ho. Yes, stream live ewo Facebook and YouTube SOMPA 106.5 FM Accra on Facebook and SOMPA FM Live and so on YouTube. Kanesh Eban Radio Febi and afe ukoye site nenswa www.sompaonline.com ehonso ya chotron 70 bia betimi enye binu wakin kan na kodjese company limited ya woton edansie ho niema wono na aso ya sen Leicester company wo mo na de ya toothpaste and ne brush aba edwaman so Tontina 74 eye na num dudu akane no wo mo hye na ne wo ma ye ne sensuo de aguntuo mu kama yade bia da so ache no onya bi na uyusu a ebetimi aboa we ye pa 21st clinic eye sciatica expert yade sciatica na fa ho na wo monye ho adwuma emfa ma wo na hye ne nso ma ye se sompa ye client service line da so ye adwuma nti ebre sem no me de number ne beto dwana wa pesa wo ne ye konakra na no wa frɛ na ye ne wo adi enkomo wo ma da woro mansam ahodo a ye de nam anopai de ebedi mu akotene bi ene se enyuma ekoso pa na hafomantan so afo ma me charity gardener wabo anan se de wo mo de ahye contractor ansa nyina wo mo kohwe ba bia waduru na wokwasu na afo north Sunyai Anglican Diocese St Anselm's Anglican Church wo mu ekuo bi wo hono a womo de alesrede ato aban no animu senke be ya TVET dwumadie no womo emfa womo so nhyemu bi se de be ya wo betimi enyamo a wo mu hia adesua na ankra free wanchi ba titiri ne Methodist school mu ho nye de ensu etoye no ama sese adesua nteme nkoso de na asie ye de ba oba ahemo wo sehwi asaren so en wode afutu akwa mama bunu ni titiri pa se womo na subampa di na niema bi a emo amada ache no enkoye no womo twom ho emfiri ho na chifu atemokwa chairman ya wono wotua MPP ano na se wo fa kine na afa so na wodo wo mototo wonye ye titru ni nnwumu a etime ba betena na wo maninya ho faso afebo ye wi a ye do be kwa amano ne abeto odwase enipa nan bi ya sentence wo mu owuo die ni bi se wo mu akwa kokun worshipers bi a na wo mu edi dwuma wo Catholic Church bi a wo Nigeria ho nsem wo hanom anopai yede ne nyina eba besom wo medin ede AGYA ASARE mene triple man AGYA APPIAH APAM DADAA afi nyabere yi wasom ene se ensuo na gu nyina no kase ebo ebetimi aka ahohya ma waye ne ntemaduru onwumam se wo adwumam nso eno na ebetimi ahye oden ama adwuma na ye wode ye de wokosha se afiri ahafomantem na ankra ebenezo usu ansa atode afiri ho aba ne se de Ghana mampani hisasalensi John Dramani Mahama wo boss se ne maye etoso mienu no ayese kraase de no wo ba ne sawe nade ade bia na enye wo ba be ye ne yie enti wo ba no na agenda ne ye ba kon resetting enti ogusu resetting no enumu na akwan ye wo push o de big push epia contractor for no a na nkaja wo magija wo nwuma ho enam sike ni ho nti no amasese wo mo ye adwuma dikadika na wo kwa hafomantem a bia te se asunafo na tifi efa ho no e municipal enwuma bi koso na no na manta no so afo ma me charity gardener se we de won tena ne to so wo bebo anan no wakwa akọ hwenwuma mampani ma ye to so mienu wo de ahyehyehye contractor for nsa yes anye mpuntude e ma mpotem hofo se ehi na aduru na wokọ no 12 unit classroom block a na mpomase Anglican school wono moye afefia nkoche compounds eno nso wokọ akọhwe anso ho de chamche compounds ana afe 3 unit classroom block a na wo musiama Bob Krom Islamic school ni nyina obekọ akọ abebrese ema basic school nso de ekoso wo ho na ensemi nyina no Honorable Joseph Aparebo wono eneye abankra che wo mpotem ho wokọ enu wono kra ne dikai oni ebenezo usu ansa ebo nkomose ma asunafo no fofo na omotie na omonhwe animu no se eye NDC aban yaba for develop yewura His Excellency John Dramani Oseaoyo yewura Minister Charity Gardener Oseaoyo na ya nkasa akoko anyame your friend Haruna Mohammed B MP for asunafo no Oseaoyo nti in collaboration with these three people na me ankasa me ginai enemy mpanimfo nyina no in fact yes asunafo no for say bread do na omode ma ebi no bediye na abeduru saamwe na ne
kaese sunafo no nya ye nya no omo fa samre so ma ye enhwe na omo fa compare the two parties and they will realize that NDC na fata asunafo no mte be sere omo say 4 years edi anim ne ebe wie no no mo ankasa hu infrastructure development aba na omo try so no be ye more for the people of asunafo no ama bibia fa no ntoma pa field you know health direct e buy baby a omo dade a kire me say nkomuhia chip compounds lacking enough no emkru ahodo ennan e kate across the constituency ya yimu mienu ayede every na aka mienu which means e betumi akwa atra baby a mope no enti ye contrast aso a ene a wotie ene mfoni a na edi atwago no honorable Joseph Aparebo wono na ya abankra chepeni a wo asunafo na tifia fa ho municipal ho enti ma me charity gardener na nsira hwe a wode ba na ho nkomo na no wo bo chese project makoma do nson ene se eguso koso nkono de wo mawie ya wo mo pa ho ntoma Yetua Kasiebono Eso St. Anselm's Anglican Child and Youth Development Center eye biaye bia ehye Sunyan Anglican Diocese no asena womo ede adesrede bia to aban nanim wabra no womo ehye womo mfihie du dwumedie na womo chirum se technical and vocational education training eye TVET ntete no enkebe ya womo emfasa development center no enhyase bi na ebetimi aboa ma homesua ho nsem na konkan sanse center no oba ho no mo a panyi kwankyerefo a woda no owura dudu bimpon ene wode ato dwa se sesi aye kase nkoda beye ahanu aduosia 260 ena ye ma wo ntete ebi esua sede ye pamade ebi esua sede ye etire sede ye to yi pie ne sa ne ma no pastries adwuma ene art enti wo mo musua etire yie ene ne keke ho nyina Thailand ne nyina ye entete a ye de ma sankoda yi enti senka ban betimi de saa center no ahye TVET no ase na support bia aban betimi de amomo no wode amomo a enkanu betimi aboa ma homesua ho nsem so anantete ya ye de ma wo mo no etimi akonkan wo sansre se asofo mpanifo na nanom ne ahemafo civil society eku ahodo nso wo mo me wo mo moa se de be ya eniema ebetimi akoyie the for fruit Christian youth. The attendant said, so was what it's up of running a Mr. Paiswa. 2 years. I was so to me, Mamma, friend to me, and you might be here. Nina, with me, the about it, but I said, you know, I could school up to so to say university. To you on one, maybe along the line, not when to me, I'm going to run my again. I wear my sabo friend. The two, a TVET, I won't say any Yabaha, your more, or my dear, your more, my training. The sense of literally almost so a pasties as well as a baking and as a form I had to say any essence of more auto mechanics as a be a stator and a electricians, car electricians, that were had to say, and the other side of my need to your Okoya, and my friend and a poor said to me, the man, to say, almost I know everybody, I would Ora Diodu Bimpon na ye kwankyerefo ya woda St. Anselm's Anglican Child and Youth Development Center no ano enu achi womo ayema womo ntete trainees no womo so kire womo ani so a aso se mpenifo atimi etu na mo bi etesa eno no ebeboa womo daachi Wei eye trainees ni bi womo mkwaje ntete no ena wote se womo ne yama ne boni na najiman opambo edi sankomo yi
ene wopambo pam papa papa msenkotoku e wobono mantam ho wokọ wanchi na wanchi no ensu eto yesa no da de eto nkran yi de o woto bokoli nchesa anto den sade nka eto cat and dogs no we de wo ha eto mosquito and ant eto nkete den so etene pa na de eto wanchi de dan nyina so papai ma Methodist school ye wo hokora eka no eno na wo musu ana wo mofre opambo agyeman se sompa ne de ye nya adagya monitor mo pa ase wo bia bibi kire no so no obesu e de toa mo a modemo anotu mu a na mo aba enti modama emframa fai e manso toy ye dan so apa amaze asuafo kora nya baabi ntena nsua de enti headmaster Yera Andrew Chim ena ne opambo agyeman edi sankomo classrooms na ye affected na ye makuma 5 na nyame ya adom ama so far bi mi ayo multi grade we can multi grade na ya can be more abum like 2 class combined so far no yetimi enye baby ya container mu nyina kakra interim no anti so bi sa ya na ye 5 classrooms na ye affected oba lower primary na almost all the entire lower primary class no was affected, including our crèche. And a pejaya kobo JHS block no so Emma and also one class also affected. Because ever 4 classes including the HHS office and so far affected. So the bit me I say learning materials like the cardboard and those things wet ma at least I could through munya and so far no ye flash na ebo ankwandi sua de efi suru ba hwi no nyina akrakeka eno na etro no ena chese headmaster kura no asam na ese wobobo oboso pa no se wo kan se no wo fere school dan no na esi ho no enti nyame kura na abo won se nka nyame ampa dan we so na nka eda so si wa nka nya de awo mo kọ ho enti school dan no ena ne nchance na rebe sensa headmaster Yera Andrew Chim ede to opambo agyeman ni mo se we de sompa kase mo na yesu mfrɛ mo a yeni so beba mo nka bi maye na mpanimfo ntie ma yɛfa enko atoye tifi mantam no emu no ba hema wo se hwiasaren so ye no no ewo se hwi oso mansin no emu na na machine ye en wode atu dwa we ye ofra wode kwa ma mabu na wo mayimu sada woro ma wo mo na suba pa di sansese no dodo no a se bi brensem fata eno en wo mo ebo wabra wone yama ne boni osomafo kwame wusu edi nkomo no wankasa de na bra boye mfato ho se bi wonka se bia obi live life bia chinchine atwan ya wono no na bra bo boye na obi mebo sanse obi a na wiase ye hyebre ye different nanso de opa kire ne se sesebe wantoto ne nioma ye en wo bo na bra bo basa nka ohima yi position ba ye wan hwe kranke ye mfa ma ne nie sanse sa di bre ne ye di bre bia ni die ewo ho enti wasre se obi anso emo ne bra yie se de be ya daache enema nyina ebetimi akoyie ede ama no so amede be me se na wona ma na wa bo bra yie se ma mo me bra yie ana ye krom asane so sofa nka ye nka se me medi ohima senti ne se metie ma hofo menkwa me siyo ya anye se me ma anye se bia menkwa me wo se bia me fi wona ebe eno de ma anye sa metie me ma me ene me papa me ma me na edwadini okọ da bia but ye so ye ya so tie ma ye papa e ma bibia akoyie e ma me so me kos me kasa kire ba bu ne se ene ma kra nom tramo ene no ma ebe wi akire no na okidni krase e liver krase na wa kwa baby asun tumi nko nipa so du nipa ma na wo no emmoa me ka ne se ye ntwe ho fi sa no ma no tramo no sa red na aba no na ye ntie ya wo no asem na dachi asie yie na ye nso ye we ma na ye de atete wo mo ama bibia akoyie se wo ka sa me de mi ntie bibia dachi no bibi ebe hia ama wo nso me fa se wo firi nipa ye kwa enwachi enwode adesrede to mabunu anim so obi wo hono a wono asabi wo nko school ono so a won pensa no dwuma bi no waye wo se sa abrabo no de emwa enti se school na wo kwa miawani na ko school no se enye school na wo pe nansa no dwuma bi so na apese wusua eno so no esese wusua at the end of the day no esa wonya bibi a wankasa wo sori anopa ubetimi akwakoya edisika bebro se de be ya de friend financial burden no ebi emma medawso
Oh, and I was here, Juma, and you bring down Mutia, or Muna, because, and as I maybe say, Mata de Shami, Cabanet Street, will be in a family. Uncle Swears and coming to me, and I got an officer, one of the Mata de Mai, and as I want to visit Dama, and to say, do call school, you do swear Juma, so I don't want to see about time, son, or more baby, because I am no more day, Uncle Anessa, walk away after no who be on the background, and the back of church, you may be a Kulana, Sansa will be back to you, Kulana Bear. 6 months na mama ni baby a fa ba ma nyam ya no so akoya asem enti ye sra bata ne se ye de ye ma ne ko to adwuma ma aya mprempi ne ye kan ko sra wo na ye kasa nkyere ho wei eye nana ma chiniye wono ene ye oba hema ewo seshi asare nso meka wo sa no pa no nsia kase ebo a Nana Kojiji Company Limited a woton adansie ho ne maso asene ne da so aye kenkan edema ho mesra wo sa wo ye project wo si wo dan no na wo pe ba bia obeto building materials a ebeche eye papa na ye betimi ama advice free product ne materials a wo be use eno no betimi aboa ma wo dan no wenya resource na wo hwehwe no a eye Nana Kojiji Company Limited say free na do so besen ko plywood eye building wires na eye cement and chance e de bodan so iron rods na de bibia ya fa dansie hu de mpacho ko honom ne kokoje wo de na dwuma pa wo ye nti e na central steel for ebo na baso enkran kumase tokro bia mu takora de ba bia chese Ghana ha de baby abefa bia Nana Kojiji Company Limited eye de se wo behunu no e wo honom nti frenagy free advice okonso a eniema a wobeto bia no ye de bekwa akogya free delivery umpe we na wopedien 0204 355040 0204 355040 na one no edi enkomo 21st clinic eniu ye kanfo edi ama se mepacho se ye siatica yade no na etete wode yakọ 21st clinic eho en wo mosa siatica yade no eho no ye mbrabre ni so de bi ye tu asiese hwi ekwa enya de beba biem obu ho no ma wotena se a problem obesori nso a ohaw bebre woto ase ntini asane ba osisi achi aba ede kọ wona muro mu honom no eye wo ya na etwetwe ntini no na eye sa ade no mepacho enye bayi enti yesrese ko 21st clinic obu ho no se o na me exercise eno manum adura no na enko wonnim yade ko obi kura nim se siatica na yade enye 21st clinic ne ba ya na nkrofo bi fo se yaduro nso yade ni din kama nso enye enti ko 21st clinic wo mo na siatica originators wo mo na ye pay setters no na wo mo enhwe yade bia nso a etete wo se stroke ne sa ne manema no de ko ho no wan no so wo mo ye ho adwuma pa na emum de wo mo de agi din wo wiase afana ba bia ene ye siatica no enkran Tantra Hill Runabout tema ye wo Roman Catholic Church no echi ho no mo aka so New Market Obom Road Kumasi area overseas ye ne Sompa FM ne wo dan kro no emu sunyan ye ne Regional Hospital First Gate ne die ne mhwete chiman OGN Bank building no emu ehwo ne ye won kranza ye Ben Children's Park Takwa Roman Stores ye ne din hwanim Takra de efie kuma number 9 taxi station ubehunu ye wo ho brekum go so oboase ba bia bi 21st clinic 0540 311 311 0540 311 yade ben na ada so ache se eye hepatitis B ni C eye kidney hu hawa na anasa wo de ne ye menstrual problems obi abo wa 5 years ni wanum aduro bia wo wiase wa ne nko nom tontina 74 sanse eno no chronic cough enetu ase obi ho ana ne nase atata kwa onim ba bi efiri wonya tontina 74 ni bi na wonom a mepacho ebeboa wo ye pa FDA fo adia tum nemum aduro we no o ma kwada nufo ana say wafa yefuna na woni mfihia no edumienu a mepacho hunu doctor ansa na wanom ba bia tonton no bia pharmacist ne herbal shops okwa obenya bia to kanshi drug lane ebusu setam ashtown Colinac herbal ni nyina ebi e wo 0246 073498 0246 073498 and 0501 628931 eno eye tontina 74 fe wo se na mehwe fe wo se once wa fere because wo se na nye enti kope ya toothpaste ene ne brush na yusu
won said ye make say ya mani abre me pa cho me sigusu minsuro bia confidence ne was rosan say yas toothpaste and the brush and aboa e ma wo se ne pa ye fiti obi wo ho no ma twitwi ne sia na moja eba wo gam no wenya problem wo ho ntu use hair ba ni bia e betimi aboa papa ama sa problems na fi ho say ye whitening so a obi wo ho do ane say ayese yellow wahu sompa ye color no ba ko wo mu ye yellow enye nipa se color no enti wo use yas toothpaste and the brush no a ebeboa ma ese no apai white enti no ye yas whitening enti wo use hair ba na anwumra anopa no wo use whitening no pia bonte obekasa enkrofo behunu ba bia tonton sa ne ma bia supermarket shopping malls edwam ma me na wabo kiosk ketua bi wo mpotem ho no woton bi wo kwa so pe yas toothpaste ene ne brush number obefre won kran 050161 9588 0501619588 and a Kumasan so ye 0501390338 na waje wodie SOMPA 106.5 FM Accra and America chiro say your client service line edaso a ye adwuma enti say bia pesa oni yen edi dwuma na ye cheche oni mani so wa launch u product bi wa bia wadwuma foforo ba bia wo se no tokro mu ho no mepacho obi anhu say no competition ye very high enti esasa won so wutimi bo wadwaton de ne ho dewuro na amanfo te wonka obi very good pa enso ba bia ne product na ba bia ne business ne hye no e wa akire tokro mu ho obi animu enti esasa wo ba ne ye ton ma wo sansa ha ye ton wa ye to said ye be ya ubetimi anya results na wo hwehwe no enti freyen e was 0531 886216 0531 886216 ye beje oso ni akyerɛkyerɛ oni mani so said ye be ya wo nso ubetimi hunu de ye ko 0531 886216 mamenda ne me ho simani tete be ye miensa bi meba ne de kasebo no atoa so TV Emma Akatuapa. Eno kure ko ba je sesempre mo kase yebo anopa de no Emma Akatuapa pampa ayesompa. Na ma yankotwifo atemokwa abato mpesua no so. NPP chairman owo ho. Ana Ghana at 50 A&D classroom blocks wo mo kwa pa ho ntema. Ena wo de beto so achese amanyokuo no se wo hwempa wo man mu a eye mienu wo mo na yebeka se wo mani eden no wo mo ho nso eden pa eye kiniye ne sono na nso kiniye ne sono no wo beka kire Ghana fo wo no ma eboa ma Ghana nya mpuntuo na fe wotimi ye bibia wo de won sa kire so na wona na nka so akora betimi aba beto a NPP afe de abande ne nsa aka no wagya wo ho aban a wo ba wotimi to aso NPP aban enetimi yesa na de ntia wo ka we ni se kiniye ntimi mfa no ho ntoto so no de biara da wo ka kwa kozi se sabio ayase ebia boot na de kwoto chale wate ho wo de toto ho a enye ye na chairman Roger Oscar wone Thomas Opon ene di sa nkomoyi ena ntem wo Thomas Sompa ena se wote ankagua na wosi na wote ankagu obia ba obia ye patobudi ni madaya e pa kese kwa me ma be so be sin de oko ankafo wote ke ko ankafo e dan si so be sin de e ko ma be so su a ampeni fo ba na ko be sin de ye fa sankai aba bi aba abeto e bia ye nisi e fo beto ye pipa ye a o meje we so be sin de a ye so e be so ba ye abeto e nisi bia mo so e ti me wi ya so ya ba be wi a no so wo be sin de e obia ba ni e tu ye bia oye edeboa the first time APP aye bi de ye wie na ba bi abato asini eni sha ye bi ejo APP ababe wie o mo se bi amode ama lemofo enti nya de abato ka se aso APP de so ndi so be ba chi ye bode so nye we wo ni so du APP bode wo bi du ni so be ti mo so ya e de so APP bo obi aba na to mo di e o ye do bi e ka amemu akese party me se ba se pita no mo ke se e bi mo mo so kwa si NDC so de me de ne me bi mine so a to me for man be bia just so for so me just go go dey anya akwan kwa dey ka no me bre wo a e temufo individual enke anya aso bia be so e ka
enti Chifuatemo kwa NPP chairman Oscar Roger Tete ene Thomas Opon edi sankomo ino wo chese die chiniye no won kasa ye won esansese sono hihye biribia enam se won mo no entimi nhunu boto anomfa kora wanhye muntino won ba no wo magya no ho Ebusuafo mayenko wie kase no ewo Nigeria man no emu na ebusuafo bekaye a afimpinu eni aduonu mienu 2022 no arehosem bi esiye ewo Pentecost asori bia na eno no ewo Ondo State na wabra na amanfo akwa asori a womo tontom nyame eyi nyame aye no ena enipa bonifuo bi koto hye womo esokọ sane atuo egu ho enko wiase enipa mpempempempem ena eto ananum wonsie do enipa beye aduanan baako de womu wuye ena bebro wo hanso de womu prapra na emu odin pa eye St Francis Catholic Church ena sare hosem no esiye saa 2022 no na womo ye saa de no asem no court na aba up and down saa sanse ye chi nipa numbi ewo saa asem no ehu na enra ena court etena se ewo Nigeria ena temwani emeka nwite editu dwasesa nipa num no yabua emu nan kunfo enti yebeka se ya sentence wo mu to death ena baako de ya sign ti se wono no wonim asem ne ho hwe Idris Abdul Malik Omeza Kasim Idris Jamil Abdul Malik ena fe Abdul Halim Idris womo ne saa enipa enan ya yebua wo mu kunfo no enti ye kasa yi akase Nigeria mampani wode ne nsa behye saa enkrata na sekeke na se ye firing squad do se ye hifan na yakwakoye na ye animsam se nya Ghana hanko a African countries bebre ohodo mo ase ye sentence you be to death a presidential assent ne ya na edin ena Nigeria man ni muso mfie bebre nie saa assent no ebi mada ni akase bia ya sentence will be to death intina mpampa ye kobua ne kumfo edin ye pa nemum kwadubofo ya wo asem no emu ayodeji adedipe en wode ato dwa se anye bi kura no free 2022 bepem sa brei wo matimi anya tentre ne ede ama wo mo a wo mto ananom ewo ensie do ntino anye bi kura no se mampani owo Nigeria kura mfa ne nsa nhye saa death sentence no asia emfihie duonu ne akire ye da yanim die won bekwa akodam na wom atwa ama bibia timi akonkan tie no so ena ye gina na anopa yi ye de kase ba ye de bremo efri SOMPA 106.5 FM Accra na ebi fa ya affiliate ahodo e wo Ghana half na ba bia no ye de nyina esi ede amamo yenda na nakodwege se company limited a woton adansie ho ne ma ye na se Leicester for a woman de ya toothpaste and then brush abe German so ye da woman say 2074 21st clinic sciatica expert no ye da woman nyina se anopai womo aso yasene medin ede AGYA ASARE anopai mene triple A man AGYA APPIAH APAM DADAA